Kuc, kuc! Jesmo li pogriješili kuću? To ste vi, drugari! Bayram Šerif Mubarek olsun! Pa kad smo već tu, Vodimo vas kroz naš Bajram. pogledajte kako sam se lijepo sredio. A vidite moju bajramsku haljinu, kako je samo lijepa! Dobrodošli! Ali prvo idemo se sjetiti šta smo sve naučili u Ramazanu. Da mnogo toga smo naučili. Jedva čekam iftar. Još malo. Iftar je upravo počeo. Bismillah. Ovaj Ramazan je bio poseban, mnogo toga smo naučili. O, čokolada! Baš sad kad sam gladan. Ali ja postim. Niko ne vidi, ali Allah me vidi. Sačuvat ću je za iftar. Dođite, ne bojte se. Mama kaže Allah voli kad smo dobri prema životinjama. Zato ću vam uvijek donijeti nešto. Dedo, donijeli smo ti namirnice. Mama i tata su rekli da ti pomognemo za Bajram. Mašallah, kako ste vi pažljivi. E pa, vi ste meni uljepšali dan. Možemo li ti pomoći još nešto? Možete, uđite da vas zagrlim prvo. To nam je najdraži dio. Pokvario mi se bicikl. Edi, hajde da vidimo šta se desilo. Ne mogu voziti. Stavi ruku na bicikl. Ne brini, Edi, riješit ćemo to. Hvala! Uvijek je lijepo pomoći drugima, Edi. Jedva čekam Bajram. I ja, najviše volim kad smo svi zajedno. Bajram je vrijeme porodice i ljubavi. I vrijeme kada dijelimo radost drugima i kada posjećujemo jedni druge. Najljepši Bajram je kada su srca puna. I kad dobijemo paketiće! Izgledam li ozbiljno? Izgledaš kao mali profesor. Amare, jesi se obukao? Zakasnit ćemo, hajde! Jesam, eto me! Dedo, hoće li biti puna džamija? Hoće ako Bog da, bit će puna. Vidi, dedo, još malo pa smo stigli. Vrijeme je za namaz. Bayram Šerif Mubarek olsun. Esselamu alaikum. Alejkumu selam, super, spremile ste se, idemo sada kod nane i dede. Ja ću prvi stići kod Nane. Samo ako me prestigneš. Čekaj me, varaš, krenuo si prije. Ne varam, samo sam brži. Vidjet ćemo to. Djeco, hajde poklone da otvorimo. Idemo otvoriti poklone! Lejla, misliš li da unutra ima nešto čarobno? Čarobno je to što smo naučili biti zahvalni na svemu što imamo. Dobro, otvaramo na 3. 1, 2, 3. Super, sad možemo klanjati svaki dan. Drugari, nadam se da uživate u Bajramu. Nemojte pretjerati sa slatkišima kao neko. Vidimo se u sljedećim epizodama. Mi smo tu i poslije Ramazana. U sljedećoj epizodi ćemo letjeti na krilima zmaja. Vidimo se!